the winner representing Azerbaijan, Abdulazada. Next match on MC. Балбан жана Каспий KZ. Жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой О же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Challenges is on mat C. Red engages in an action. Blue goes from standing position to danger position. 4 points red. The action continues. Red engages in a counterattack action. Blue goes directly to danger position. 4 points red. Blue then gains control from parterre. 1 point blue. 4 red. 4 red. 1 blue. The score changes. Therefore, the challenge is 1. Yes. On MC. ONC, the winner, representing Hungary, Ishay, next match on C, wearing the red, representing Ukraine, Tunisia, wearing the blue, representing France, Iscano. Yes.
stuck his finger in the singlet, but he didn't prevent any action. It's just an accident. It's offensive singlet. Only warning red. After that, second action started, and then red wrestler step out, first out from the zone, 1 point blue confirmed. Challenge lost. But red attention. Offensive foul. Yes. On bench B, the winner representing Kyrgyzstan. Representing Kyrgyzstan, Şaрип Уулу.